Kamau South CNRD Block Demand Committee Lingba Kajinga Lam Jong Chairman Ba Commander Shangpliang Bat Usketri Ba Edelbert Yau Pnyao Hakala Siu Blay Kila Yo Banyakandu Yo Menteri Rangba Ukonrat Ke Sangma Hakarin San Bu Nongrem Ya Kesurok Ba Intermediate Na Wayloi Mau Kerwat Kabala Long Hamau Kerwat Hakaba Kala Kerpat Ya Kesorkar MDA 2 Panpin Bena No Kam Kloy Ya Kajingpen Kha Ya Kablok Hakathan Shiliang Rilang Kata Kamau South CNRD Block Kabaki Pait Ba Kathan Kila Up Kami Linti Mentala Daki Postnem Kane ka jinglet ya kandu jang Kamau South CNRD Block Demand Committee kalong ru ban bot dien halor ko memorandum kaba kala IT ha menteri rangba hausnam 8,000% Habakran hakila patai kubor nakaliang jong uba Commander Shangpliang bat uba Edelbert Yau Pnyao kila ai kublay kerpang ya kajing snow jang ka sarkar bakala shimkya ya kajing tawa manpen kha CNRD Block hakatan shiliang rilang bat kumta kala kerpat ya ka sarkar bakam de shu bandang penslam namar baka office jang ka block ka dan shibun ke aka kilat jing mentoy ki balong ka jing kerku na ka benta ki pat ba kathan Blok Demand Committee dan bagi rang bachnong bat kunjung ro bat ki wei bat ki dekat jong thai chile teman iklam bio bani ada langsung bagi kita ini soban priang sobai pegi mangkau dor bat ka jini kedua jini mentai di kalau ikwa ban pentip ba menda kasni atasni ke babu chief minister baran burong lawan play keneka babu foundation student Asurok awal masyarakat thong ilayo ya kalapan ya kendu baru nak bentaban submit ya kenika memorandum nak beri batka jingtawa juga mau sau si di blok dengan komiti ya ka wei batka blok si than cia pun bijungi te hawai benta sini hari ilayo ban submit ya ka memorandum ilayo ban ai kopi sya deputy chief minister president Dunsong nilai kopi ru ya MLA jungi nilai kopi ru ya DC bat yo minister juga CNRD ingin selek ai kopi bat ka citi ka bangla tho kalong bangla tempau ya kajing ai koplay ya chief minister bat ila ka patro ba penbenan kamploi ya kedeka blok kajing ai koplay kalong nama ba kajing ya kenduk ujungi kepala dep ula long positif ya ka ban omba musa ai ya kedeka blok Henry nak linjungi pada berkempatan dulu kena official announcement yang terkadang dari sini ialah terwa nila bu haka broadcast pembenaran akan keluar di kumbak lagi asno kecikran jumbo hoi musim lah pembenaran mentasi yang di function dan dari ula mention ula yo di memorandum but ula omdo mensapai yang dicindon kam di bandung priority nak mentar di kasau biasa kejungi nak yang jungi mungkin dekat musim ba ka blok ka ka thai chilen jungi ka priority namta ka district ba namta ka dong thai chilen jungi ba ni scam ba shem sa benar ba pun sudani monrim nak namta ka blok te ya mentahi ka future course of action jungi ginang ya actual te lada kim benar te nak yang jungi pada sa rumi ki pai ba juga dong thai chilen umur ba wei dan ringa semutu kalau positif imat bagi community bagi sa penbenahan shed man deputy chief minister la mention dekat ya kini gajing ai memorandum lu kadang dekat gajing tip dekat MLA lu ingin scam MLA lu penbor ya kasorkan bat kiwi kiwi orang ba kalau kira national ni scam kini semua ketilang ban penbor bagi di kan yo no ya blok ha kini kita thai chi ku jungi bat na thai ki smu thu ha ke gajing dong kam jong ka blok ki ni badai nak si thai no blok ipun ha skim ki bagi la menteri ba ka blok padahal kata idon sibun ki ba ki skim ba kalau nak sentral ba ki wei si sen balik padon ka blok yang title ni sibun ki wei pat ki development nak ta ka thai ki jongi ba ni tip hero ba kadang ka thai chi ki kadang dan ka jing sadin ba ni scam ba jing ai ka blok min sanan yo shu se wei pat ki ka pemrai dia nak le jongi secretary komiti i kuat pau ke bu akan dipor kami para sorasyon i klino pusat yung karamatan kulayawan sistem nang taban ya pensiunan ya kenika jingdawa kedui kemelat te kemat kelasran akan dipor ngar kedui ngapan
pau kita ke jisu ai play dia ka an session berkoi kepala simkie kam tam lu kami jom chip minister te ngasuk ai play baro ba kami ing dawa jumi banyo ai blok la jong isu bang ta kelak urong kan sorong sen ba bang cuman ba sen kesukaan sabu penanak ia keneka mentah te tetap